Nakon smo predstavili prva dva dijela, danas vam predstavljamo treći dio horor filmova koji su bazirani na istinitim događajima. Prije nego što krenemo ovaj video, zamolio bih vas da ako to već niste pretplatite naš kanal kako bi nas podržali u daljem radu, a mi sad idemo u ovaj video. Wolf Creek. Wolf Creek je australijski horor film iz 2005. godine. Radnja prati turiste koji se nađu u milosti sadističkog Micka Taylora, nakon što im automobil stane u divljini blizu kratera Wolf Creek. Film je inspirisan stvarnim slučajevima o ubicama Ivana Milleta i Bradleya Johna Murdocha, što doprinosi njegovoj jezivoj i realističnoj atmosferi. Wolf Creek je poznat po svojoj brutalnosti i napetosti, postavši kultni favorit među ljubiteljima horor žanra. The Birds. The Birds je kultni horor film iz 1963. godine. Priča prati Melanie Daniels, koja stiže u mali grad Bodega Bay, gdje iznenadni i neobjašnjivi napadi ptica unose haos i teror. Film je inspirisan kratkom pričom Daphne du Maurier i stvarnim događajem iz Kalifornije. Poznat je po svojoj napetosti i inovativnim specijalnim efektima. Ovaj film je postao jedan od najutjecajnijih horor filmova u historiji. Borderland. Borderland je horor film iz 2007. godine. Radnja prati trojicu prijatelja koji odlaze u Meksiko, ali se suočavaju sa smrtnom opasnošću kada postanu mete kulta koji praktikuju ljudske žrtve. Film je inspirisan stvarnim zločinima kulta predvođenog Adolfom Konstancom, poznatim po ritualnim ubistvom krajem 1980. godina. Borderland istražuje mračnu stranu ljudske prirode i ekstremno nasilje, stvarajući napetu i uznemirujuću atmosferu. Winchester. Winchester je horor film iz 2018. godine, inspirisan istinitom pričom o misterioznoj kući Winchester u San Joseu, Kalifornija. Radnja prati Saru Winchester, nasljednicu bogatstva izgrađenog na proizvodnji pušaka, koja vjeruje da je njena kuća ukleta duhovima žrtava tih oružja. Kako bi smirila ove duhove, Sara neprestano gradi i preuređuje kuću, stvarajući labirint bizarnih prostorija i hodnika. Film istražuje granicu između ludila i nadprirodnog, nudeći jezivu priču o stvarnom mjestu koje je i dan danas poznato po svojoj misterioznoj arhitekturi. The Rite. The Rite je horor drama iz 2011. godine. Film je inspirisan istinitom pričom i knjigom The Rite, The Making of a Modern Exorcist. Radnja prati mladog sveštenika Michaela Kovaka, koji putuje u Rim kako bi studirao egzorcizam. Tamo se susreće sa iskusnim egzorcistom, ocem Lukasom, koji ga uvodi u mračni svijet duhovne borbe protiv zlih sila. Ovaj film istražuje teme vjere, straha i duhovne krize kroz napetu priču o egzorcizmu. Stigli smo samo kraju jednog videa. Ako želite još ovakvih videa, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite naš kanal. Od idućeg videa imate jedan veliki pozdrav.